Tunai. Saya terima nikah kepada Wartini binti Tayyim. Untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah ya saudara Ahmad Ibnu Habab, saya tersah sebagai seorang suami, istrinya yaitu Neng Wartini. Mangga hantar ke doa yang tugas saja Pak, doanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala wa syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa ila khadadin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabati khulafa'ur rasyidin summa ila khadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin summa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina summa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiya bariya wa bariya khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddati wa jaddatina wa khususan ayahanda Neng Tini Wartini. Syai'ulindam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, baik yang di dalam maupun yang di luar, mari haturkan hati, ikhlaskan sejenak kita bersama-sama mendoakan kedua mempelai Mas Ahmad Ibnu Habab bin Bapak Haji Nuruddin dengan Neng Tini Wartini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, melindungi, menjaga keluarga Mas Habab dan Mbak Tini. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibas Sa'ilin. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Badi'us Samawati wal Ard. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighar wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma Allahumma alif bainahuma sayyidina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma sayyidina Ibrahim wa Hajar. Allahumma alif baina qulubina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Khadijatul Kubra. Allahumma alif bainahuma sayyidina Ali bin Abi Talib wa Fatimatu Az-Zahra. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di kesempatan pagi hari ini ya Allah, kami bersama-sama menyaksikan kedua insan hamba-Mu ya Allah, Mas Ahmad Ibnu Habab. Alhamdulillah telah melaksanakan perintah-Mu. Bersama kita saksikan telah menikahi Neng Tini Wartini ya Allah. Pertaukanlah hati kedua mempelai ini ya Allah. Rukunkanlah ya Allah sebagaimana rukunnya Nabiullah Adam wa Siti Hawa. Pertaukanlah hati kedua mempelai ini ya Allah sebagaimana rukunnya Sayyidina Ibrahim wa Sayyidatina Hajar wa Sarah.
Ya Allah, Ya Rahman, kami mohon kepadamu ya Allah, rukunkanlah ya Allah, pertautkanlah hati keduanya ya Allah, kedua mempelai, kedua keluarga sebagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijatul Kubra. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayy lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wa quwwata quwwatuka wa qudrata qudratuka. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana harraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi dhuhaika wal bahaika wal jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ibadika salihin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihat. Karuniakanlah kedua mempelai ini putra anak yang soleh, putri-putri anak yang solehah, yang senantiasa berbakti kedua orang tuanya, berbakti kedua kepada keluarganya, yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebahagiaan ya Allah di dunia ini hamba-Mu harapkan ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti ya Allah sangat kami harapkan. Wa qina adzabannar. Hindarkan kami semua ya Allah, hindarkan kedua mempelai ya Allah dari azab siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirnil Fatihah.